Ka National Service Scheme Cell jong ka ICFA University Meghalaya Shillong Campus hagsi ba arjong ka tayong galapanlong ya ka Residential Inter-College Camp ka basan singi Shillong hagaba ki samla na gijaka puli bapher jong ka jala kilawan banya shimbenta. Yakni kejingelang kabala sedang hak arpu pratrek ubenai kelalengkot bat kabankot hak shitrek urempang na kakasnem. Laplir udukot jang Meghalaya Public Service Commission u Dr. LD Sangma kumkongsan. Rengkat kejingidan lang NSS Coordinator Berim jang ke NSS Sel Nehu Dr. L Kumar, Regional Director ke NSS Guwahati Utipak Kumar, State NSS Officer Dr. BD Kaji, ke Vice Chancellor jang ke ICFA University ke Dr. A Gatpo, ki samla pule ke jela bat kiwi-kiwi. Kinong kerana kejingelang kilong bagi samla kidon ke hok ban lek kemen lek ngobha ha kejingim jangki hendrai kidai pat ban lek kemen ha kelenti ke badai. Bat kidai ru bandon ke jinggit clear ha baki lek ya kanu kam. U Dr. L Kema ula batai ke jing temu kanong rem jang ke NSS bat ki kam ki ba ke NSS ke train ke benta ban nok senyang cak imlang saalang. Bat ke rihi barok kawai bat ki jing mentoi bagi samla pule ki yo lari ki peneso elade bat ka kenhon NSS. Ulong bagajing penelong ke NSS gi kam bapher ke rap bantai kalawai jing ki samla haga bagi samla kinyo ke jing batai ke jing hikai kumno bagin tai la ke jong ke jing im daga baple jing mot ke thong ke bagi don bat banyat ke lenti ke babha bakin long ki atiar jong kari. U Dr. LS Sangma ubadi udkhot jong ke MPSC habakren kum kongsan. Ula kren ke jing dan kam ban penmi ya kinong elam ki bastat bat ki basempang. Usually we think that the education is learned within the four walls of classrooms. But the education, as you know, is a lifelong learning process. Learning can take place anywhere, even outside the classroom. Through this camp, you will learn to offer your selfless service to the nation and to the community.